tufanabo mu rukiko rwabona urubira hambuga nkuru za Kyamuhunga People Sacco CHAPS chairman wa board Paul Kayigi ayorekere barokoro kuri bangu ba memba bo no mu branch zona eza CHAPS batungo buhereza burungi ngwaro outreach byeta kutuga ebiri ha branch itwe na memba zo buhereza ngo bona buhera outreach ninga branch rero bibi yasigara nebyo tubyamanize mbere bwenu hataha twimuka tutahoke chwe tukajya abo kuba tuba unite basingire kugira ngo branch yaza kwemarira hati tuba considering iki hatko kureba akatebako aka page yashatu nemwe ntwereka ba member bakabiri basevigire service kwingana ki at least babe batarazi ya miliyoni 5 kashi ezibabire bino muroni at least babe ne roles zukikanga miliyoni. John Bosco Twijicire Oriyempaji ahabwa CHAPS kandi general manager ashabira abantu kunda sako yabo kandi bakagumiza mano bakore bukubasa kugitungura murebwe mwakunda sako zanyu aba members bitu ba CHAPS nimbashaba ngo mwongere mugure mugabo akwa mwamutaguzire mugabo tukagumanza yari kweguza sente amagoba ganyu agakubenda gasigara musako yanyu no kushanga ngo twagashoza gagendera umushashara ronze so mugure mugabo yanyu mukoreze sako zanyu kubika akuba buri memba ari kubika kasenteke tukateka mwamagoba yitwe emugabo ntwikiriza gure yo rukwenda umuCHAPS ntwikiriza kwesimba habuciko gwitu ntwikiriza kubanka ba memba bandi mwe nabataka twegisireho mwije tubakire mwareba hati naheza kwakira ba memba kashanju abatwegisireho mwako guhuire hati na nogo mwaka ntwexpecting abamemba nk'umutwaro bije batwegiteho CHAPS segmene korakorana hariye tumuhebwa obabiro manager wo kubanza wa Sakweji nagira ngo kurugeraho Sako yatandikire naho eri hino rugendo ruhango rwekizeho wareba uku twatandikire with the humble beginning of 205 hati no ureba ngo Sako extending services aha abantu namunonga abakazi abashomisa abana kutwantureba reports twareba abantu kubashomire abana babakazi abana ba befuzi bariyomba shoma kurfez kandi none gukora icapa nyabara bize tukora icapa kitaka itagariga batarutwala tinabasave yabarunye munonga kandi none nitwaza kweta ebizumwe ni emergency yaho nawo usegwa rugifundo musanke mwibiri wizo wagifuna ecyurwano shikirize ebigendera bitu tujukereza 8 Nani Shoma reports, financial reports, according to the chairman board's report. Na shanga mkati CHAPS twine over abantu 5 with share capital equity ya 10 billion. So nyenda kusima government ya Uganda ahabwa okwempoweringa ahabwa kuteka mu sako zamani. CHAPS ina mataji mingi nkishaka Mitoma Kanungu Rubirizi n'ahandi aho abantu bizire nibasima buhereza bwabo kandi umwaka 2021 Kyamuhunga People Sacco ekabiri mu mwanya gwa kabiri wa Rugaro wa Zarendo Sacco umuzasako zurukora kurunjo mu ihangariyona icyo kubanza tugobere ukwiye ntane sebireho tutugobere kuko twabire tutekatekere kugoba tukabana tutekateka kugoba billion 3 twagoba 2 kushore tubura mu busente buke kwizuza billion 2 Gashakwa Sheikh Abdul Latif.